Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzala khona la eMzansi, ungasubscribe yona le channel and phinde uclick i-bell for ama notification. Ivideo yethu namhla izobe ikhuluma ngayo lapha uNameMaps. uNameMaps waduma kakhulu ngegama mxolisi khona phana kuzalo. Usektile ama-drama amaningi khona la eSouth Africa. Ngabala nje yona lapha The Queen, Imbewu, phinde futhi ngibaya naso lapha neSkim Sami namanye ama-drama nje maningi. So inendaba yakhe impela evelile ukuthi lapha uNameMaps ujoyina umvango. Lezi indaba beyipostwe khona phana epage lawo umvango. Babe sebeveza kanjena ke basho ukuthi lapha uNameMaps uzobedlala indawo kaTsereletso khona phana kumvango. Into abangayivezanga ukuthi i-character yakhe izoyimayana ngani khona phana kumvango. Ibhizi ngani kodwa maybe sibonayo isikhathi masamba noma bazositshela before simbone khona phana kumvango. So impela into engayisho ukuthi simbongele simhalalisele ukuthi ujoyine khona phana umvango. Nawo lapha ama fans omvango kwi-social media impela ade jabula esho ukuthi aselinde lithembone khona phana kumvango. Siyamazi uNameMaps ungomunye ama character impela ne-experience usenesikhathi eqala uku-actor. Sambona lapha kuzala ikhandela khona udumo. I hope if umlandeli wawo lapha umvango lezi indaba ayizokujabulisa. Ungakhohlwa ke nje ukuthi ulike and usubscribe funga usubscribe. Danke ngiyabonga.